Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e neto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupu. Utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e neto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e neto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke hufanga moa I he talamalo e whanua mga hi talawhatapu ko doape o ku wha o atu pepe hen ka talangata e teo whai ki tō mama o ka ata whainga maari e koe ni ke o atu ha mo polo kalama ko I a whatu whanua wha ki he weekend ai o ku o heni whoki pia mo e ki minister policy ka Paula Piveni Pikala ke whahauka te tau polo kalama ko I ki he weekend ni pia ku ate taitai le rei ma taitai loto mawhana ka teki mo tol ko doape ko mo o si ilotoni ke tau kamata I he polokalamani, pe pehe ke teki mautol te mauto ki mamata he polokalamani, I hao whainga maari e ko ate taitari loto whiwhia mo loto mawhana ke teki mautol. I he hawani whako loto ki taitari rei, e minista ke tau polokalamai e ahoni, malo e tau mau e ahoni, pimeni pe malo e ngā ue pe mei tonga eki ko iloi bifoki ko e lere ko e ngā ue ku kai peke ahoia e te pehe e te si e ngā ue, ko uhingai aku ta unu mai e peai o toki whamau atu pe ki he whiaftoko naki ko inga ka e lava ke whainga maari e ngā he whatongia o ku fuai I tongana mo whewhehak e ngā ue pe mi tongana. Malo bisolo e pa malo e mau whainga maari ko le te bigi hufanga te whatapu.
Koia. Au ku na tapol ka po ko si me fitu. Ai nau toki toku mai pe me ki famasi ne tapol o hau talere pa nau ki ongo o ko ki hela ia. Pau pe ke tai ke walu ko ki hau ki malolo se o eta. Pe to au ia mo. Au to ia mo ko toki tatangi telefoni ko e o mai ka me mi fale mahaki ko e. Ki peisi no pe mau ke uplift mai me ewa. Me niwa ka dak me niwa. A pong. Ai mai ke endosa ke naulava o puna he sapate o uplift mai ki patient mai niwa very critical. Ako winga ko agani kai ka banere ke nau fitu tak mai o la wate tu ka ti ke mo he ako ia ko o kanga ko glau o kai ke o amanaki pe he ni pe anga nga o a ke ne os o tu imana ka pa lava ana to ko se mai na ka tu manifeste o me ko ni okay pive ni fa vida be ko nga ko kolo be ni ku lava o fa hoko por kalama ko nga ko ka kai ko ni kuna tatari ki he por kalama i he fefini i ne tu ko he fefini ko pepe ke ta ki update pe mo o nga o fa hoko i tongana ta de fito ke nga ko ni ku asmeta ni mi pe mo ha fankimi mi he press conference na fa ko ne afi pe lava pe ke fa mari pe mo ni i ko wa hana o fehu i maho nga e fila ve o me agoni ku pai ki ai tala no ke lava o atu ke fai ha wa kai ki i he programa ko ahoni ata toki hoko atu i he weka ka ko e tu ko i he dynamico ko e tau ki kamata pe mo me lulutai ko nga he ko tahaya i siu mahu inga apito o ku tokanga ki ai kakai fonua ko nga ko fai nga service ko ia o ku fai ke kakai ko ni i hapai mo mo niwa mo ewa baki sai ewa ia ki of e kapah ka ke te la ba puna ki ewa ku puna pe kakai i he vakatahi ko ki pehe atbea ka ko e tata te fitu ki he takma matai baba mo e o ku mato aki wesi apito o ka pau he kai ke sai e puna fala fonua ka ke mai mo ki update e tu unga ko ku ai e lolo tai pa mo e ko il bena fe hu ia ne afika ko i he press conference pe ko mo oni ku hiki e totong wa puna ki babau ka na ke fa matala pe fa mo pote ko ke ilo ki ai ka ki update pa mo he tu unga ko e lolo tai he tai nemi ko ia malo bisol ko monia e nei ka pe mo ia o vale no e ke mai ni afi kana e os pe ko ia na fa mau na o si schedule ke mau poate pe mo e poate ko lulu tai he os pe ko press conference e nei e ke hake pa na e ke ai ke na o mai nga fa matar ka ko e fa matar na o mai he CEO pe mo marketing manager ko miscommunications tu ka ki forma dela price structure ka pa te ke puka mai online ko ha mai buri o ku fangeo ni manoa le tiki te ia pe ka pau ko puka pe tonga ni ko tolnga ki manoa ko rational ka ko faton hia ko fangeo ni manoa puka mai me buri ku o mai ko ka kai ka o mai ko ka pase se me buri ku na o mai na to he kilo e wa tolu ka ko e tomo sikia u na fa ngo pe kilo ta nima ai ko u ko na I would o now expect can how be now ta o al ko faton hia o me ko pe ko de practically ko me ai ka faton hia fa ngeu ni manoa ko u ko foi ke pi ko he kilo wa tolu mo kilo ta nima e domestic flight que lava que upload without que te conchita
mea koe sai ko mea koe nei ho ko nei mahal nei nei hanau ki talanoa whekau aki pia moho no restructure ai mea ai price pe hanga masi market ia activate pa nga whangeau ni manoa ai au pe o tatau pe mo te puka ko he kanita o toki ilo ho hake pe ai ko foi flight pe tapa fa donga he pa ilo go he si o pane reverse ai ko uhinga ia nei apia nei asimai o pe ko ha uhinga nei hike ka koe whamatala totoni nei o mai koe me wa market i ko ai lulutai Koe. Ko tui kia i oku mo one pita pehe koe na ki hoko wholau ki wawau. Na koe wholau na puka pe ia i tongana, pai totongi ai. Na tamena mautu tatai koe ki Malawapuna. Oku talamai me he kaunga aue, ko kilo peta hanima. Pe ai koe wholau atu pa mui na puka online at pia me New Zealand. Na whangeu ni manoa ia. Pa mawa atu koe ki malai ke maolu ki wawau. O ku tamai ku ngofua pe ku wa kilo o watol ai pa ku ko tu mahalo o ku lava pe make sense pe ai ene tu pe ai ko nga ka ku sai ku malo apita ko na ku ke update mai tu nga ka fe va puna o ku ko sai ta va puna ha va nga va puna ke de ke fa ke fe fola aquí pe ta ke le pe ki va ka ko ta hana tau koe waka sāpā whoki ako o si written off ia. Aia koe koe hau e assessment whakateknikari whakamui taha. Oku nau pehe, nau tauria, oku beyond repair ai wakaia whakaekonomika. Ai pehe ka pau e repair e te lahangi whakamorea hano whakatau hawa whao. Oku awelewa ai whamatala koea ke insurance, ke koe haerewa mea insurance ke nau whai, ke koe nau ai ku hendoles ta whako ia. Ka koe tuia koe waka koni sāpa motua. Matu koe sāpa motua e na lisi mai peia. Na try lease kai ka koe ne maumau ana koe ni ia oku mo ua lewa pure anga ia kihi kau taha koe hanau tolu ai waka. Koe whotutu e nei whai he lulutai he whai wahatai ngoni. Hange ko whawha malala ki mua whikawa ke mai whai tūtūni. Ke mau whai tūtūni ke mau whai ai whonga whakapotopoto taha ke ne revive ai restore service. Ke aha service ke kakai. Ko tūtūni ko koe ke toki whai koe ki mui pe koe hae ngai whotutu pau ke kautaha e toki makatunga ia he mau katoa mai u whamatala paanga a ti tapa mai whamatala wha teknikare ko tu hoi tai mini koe ki tuino o tāpeo ke puna koe wai 12 na ospe hau ai paso ia o siwe waka koe apa na hana to ne air certificate of airworthiness he civil aviation ia moi paso fulahi ai non compliance ia mo kai ke update mai maintenance ki waka ko ia pero na timani mato na autoria unless and until ku lava update ka to mai me ko ne identify mai ko ki mua o a mai ge me ko ni kai pege anga ai certificate ia pe ko ne mai ki he aho ni ko silava nga ko ia no update ai ko wiki ia ua ko to si ko se ves ka to pe va ka fata tau ge recommendations at paso pe mai si vo viesi kana lisi mai he kautahaya ai stapa ke ne hanga to o mai backlog ka folau me wa o
nei kamata he weekend, nei kamata puna he pule lulu. Oia, o ku atare vai ki tuini o tāke ne service a hapai. Nei ki kansele ai folau ki hapai fia fin, nei amanake alo e waka koe ni tuini o tāki niwa. Ke alo o mai ai mahaki koni ulau koni. O nei au mai ke fia fin, ta koe o kulahi mea ne whemau ke ha satellite phone ia he waka. Hai koe umea ne kai ke whakanau mai waka ke kakati. Pena kai lewa ke oange ke mawe umea koe kai lawa ke oange hane permit ke puna ki niwa, ki loloa. Ako uhingai na tok mau mai koe fia fi. Ai uhingai na ukore koe ke tok puna pongpongi. Kako ne tu koe ai lulu tai. Oku koe ne mahino mai pe koe haha tutu ni pau ki he white off. Ke malawa puna ka atoa e whai waka e tolu koe. Pau whai rewa sio ki he teu kone konferenisi ki hapai. Ke pe malawa he foi fliti koe ni ke ne matu wake. Mahalo ko ganga fafofo ako tai mini ko hatutu uni pe ko fe e feitu e ave ki ai kauta. Mahalo ke frausinga o me pe ko sune pe. Ai ki taimi ke nau pakalele waka ai tolu. Ke nau lawa sio, nau sio lele. E koe taha po ke whaingata ia anga e whai tutoni koe ni koe kai koe ke maa o popo mai o whamatala paanga. Ke mahino koe hai ai lahi mau. I mean ke mo ua whakapaanga. Koe tū whokia koe ne whakalele koe ne ki kau taha oku whemate aki pe whakamore mo i mea tānaki. Ai o koe ke taimini o koe foi operating on a survival mode. Survival mode kai o whatever ko maapo. Mahalo nei whengau e akpe mo atita. Pe lava mau mai atita ke wike ua koni ka hoko. E ko wifo koe wataha ua tolu a wha. Koe whamatala paanga ia he foi tau e tolu hoko. O ke atita i te ke mau mai. Koe. Ai ki fu olo a te whainga ui a koe ia. Ka koe ne tō whoki he tū he tae ni mi koe ngā ange koe whakamatala ko ke whai ke wakapuna ko o mai ke ki lisi mai pe whakataimi ke ne toko ni e puna whalot whanua. Pea neongo ai ange koe lau neongo ai pe o whe ma uha mea pe kai ke ma uha mea ka ko se ves whoki ia ku pau ke whakahoko ia pe whakahoko he pure anga pe ko whakahoko hangai kau taha. Tau taha ka ku pau ke whai service ko ia ai whe puna aki ia. Kone o kuai whoke ani na o si hewa whanki clip me whamatala ani i wala anga pe i he tawha aki koe kunau wakai na tolu ia koe tau whe puna aki whaloto whanua o ku mau pe pa anga le i ai i he whe puna aki koe ia kak mahalo whoku nau tala noa na to he taimi na lahi ai u waka hanga waka e tolu mo waka kone ku exiteni mo mea kakone tuku whoke tai nimi hange ko whamatala koe puna he tai nimi o ku puna pe ia i he whainga tuunga koe ke fai pe fo service ka koe ke pehe ku fu ma wa ha se ni dia i he whainga waka koe ni oku malava koe lei me excuse e lei me excuse koe ngai whamatala ko o sanga mau oku lava pe wakapuna ai alainia o make profit i e whanuan pea ma ui koe palo pare mai te tate au koe palo pare mai koe taimau whakalere Royal Tonga back in the days na e lava pe Royal Tonga ia o tae ne uwaka pa ne risi mai fitol fitu ua ngea u koni nei puna whakatoa pure anga koe ne alu pe ko o polo uto i whai hala koe taimi au o tai au ngai halanga ngau e whanuan. Kona moni ane koe nai kai ke aha private company ane operate heni
nau si tua ko nga ko kai ke nau lava se vai Koe. ko si tua ka to u private company ko interfere por anga o revoke e nau nga license for whatever reason my nga interest ko ke mai no e ta por ma ka ko tau hinga tau pal ma to ko ni a wai ke lulu tai ko pal ma be ko corruption e o si o kita me ta tau pe ko ka kia au ia ko si diriu mai travel pete ni e fonuani. I he mahalo i he walu ngofulu i wa ngofulu na si e folai ka kai rak pena ka ye paanga ia ka kai o ne me ko kautua rispena e o mai ene ko ahoni ka bate hango fatonga mei ko toko lahi taha ko te itai ko ni te o te toktana me a mui me he immigration ni pa mo tourism ko pete ne ko te tante hange ko fatano ko ni ka wa heka havaka me sene pe ko meripoane ki nenti ko pesete va no e ka pase se ko ka palangi solo ko te heka ko havaka me fisi pe ko vaka me okalani pe ko vaka me sene ki tongani pesete va no e ka pase se ko ka tonga se ke travel pete ne ka kai ko liriu ya ka ulahe o mai ke o ki o tu motu ka ko ai domestiki he kai ke o ki au e lava pe ala inia ka hange ko ni solo ki au ko tu ga aku tu da tawa motu po ono o me ko ni ke private sector ka ko ilo ko huinga fainga tai ai fai tutu ni aoni na o slave pe kia he na mautoki ilo pe ko sa ho full million retirement fund he fuka ta ko ni na mautoki ilo pe ko ia ai ho full million na to o mai me retirement fund to whatever purpose whatever reason me ke he sai ka pau ka hange ko fa matala na ku mai ko kore mai ko me lulutai o mai ha fit million ke maulava te whakakake haki. Ka koe whehui koe aku, i he ta last 3 years ka kai ta tau bena nau whalere mai kau taha koe ni. Moi ngai lau miliona koe ni, o a koe tunga koe te taimini. Koe unga koe nau pehe ai ka pau na mahua tuo tupu pe kau taha ia pa lele i pe. Ia palpare mai ia. Kai ke ka koe hanganaki koe ki mua, lolotonga, kono whengai ke restore service. Koe waka kone sāpa hono waitlist mai. Koe me make a break even pe mana mau pe haki tupu ai to the amount of 100,000 to 500,000. Very minimal au pitoia e hanga ko hono whakarea. He kono palpare mani. Koe whongarisi koe ne waka koe ni. Hau ka whakataha pe waka mo ne kau kuru, mo ne kau katoa kau kuru, ai kukuia koe waitlist. Koe nau mai pena tolo o whakahau koe nau whepunaki. Koe mea pea lulutai kono tāna ke tikite. O pe e nau rendoloa nau tolo. Kau koe ki toi aha, a koe kau pailate mo kau kuru koe atonga niu koe ki nau ngofua na tolo ki ai. Aia koe ne tuana koe ki he kahau. Ai ko hange ko ulau ko no ai pe nia ke lava restore service ke service i confident ka kai ke nau folau ki vava folau ki hapai o pau te nau te foki mai. O ko ato tu ku baka ai ko hinga ko foi tau mo mo mateu teu ko ni ki he conference ko ni fai ki hapai. Ka koe tutu uni koe hoko ia. Pe to tonu ke ale ka taha ko ni fe ai ko hange ko ulau. E mahino ko hai loloto o utunga whapanga. Pe ke lava e whaha negotiation ko whahinga arrangement ke always i more paanga ko ne pe lava a whahinga whiare aki ke something ke kono ni wange ko lau o ko ia tau lai pere ke tau negotiate. Ene tu ko ni
Mara ko o peko patai fa va die a Fiji pe e a chete mi e ilo kai ke ka ko me tutunya ke fai a moi ka ko hange ko ho fa le ka o ya ko tu ko mo tuani o malava pe ka ta e ala ini o mo Koi. Na fe hui heni na o mai he tota ko loini manu mua. Ko fe hui ko na ta mai pe ko o atu he fly new ha na fo tu ke whenga aki mai pure anga ki he service domestic pe international. Ako ne fe ula ki ia, pa ko ne fe ua rewa. Ka pau ko mo os mao ko hana i ngā ue ko os whai ke kore ko ia. O ka pau ko os mao ha wha membe. Io, ko Nelson mai be fitu takia e fly new. Ko interest e fly new ko for international leg. Ko fai tala no e ki ai. Ka pau pe he pa na wa pe na to se vese international leg. Anda he nga wa pa me lu tai. For now, ai go winga ke na o ko foi fenga wa ki ko ya ke lava international leg ko ka fa ki a domestic leg. Ai ko mana to fa ko hangi go lau hau he pu ko fai tu ni fo ko mahuinga ke fa poto pe ai ko hau go ni mau e ko ne toki operation e ai waka ko ni ai sapa he weekend ha de mau si ole ke me ko ne ha mai ke fly ni we ka mo fa lau pau ke Koi. Ai ko ne tu ko ia ka pau interest e fly new ia he puna ko international te nau ko fo ke hata puna da tolo he ai lolu tai ki ai. Ai o malama pe ke pe he. Ka hangai fo fo matala ne nai ko fo ki ai palapare ma fo no ave ai lulu tai he dynamic ki ha private sector ke na hanga whakalere ta pe ka pau ko real tonga pe ko ha whainga taha kune interest he mea ko ni ko ngahe ko pau ke hiki atu moe retirement fund ia me foi panga ko ke hiki atu ia moe alu moe waka pe etaria ha private sector ke na whai whainga ue pe kai ke na watu pe moe mea ko na to ta pe na tol ki ai pe ko pe malava whainga mea ko pe kai pe ku tu ana ko ni ia ko ke tu ka to pe he tai pau e whainga mea ke tau sio ki ai ke whamatunga ko mea ia e te tau ngari te tau fōu ki ai he ka hau he i he lulu tai. o mantu ki mua ke hau ha private company ke ne absorb e lulu tai pau ke naula ki ilo na ko ha ko tunga ko ai lulu tai whapang ai ko kau he o mea ko mau finge wha bo whawawe atika ala we whahasi o to tonu ke e ko tu ia ko akam ni siwa polo mai akam pe apolo na mahanga ka kono kai kono monio nei o to fai ngata angi ai fai tu ni ko nga ko fi ai panga retirement fund ia uia ko nga whakaukau aku ka pau nei kai ke fi panga retirement fund he kauta ko ni mahana me fai ngofo ange pe ke fa tu ne pure anga i siugo ni ka ki auia kute o whapoto taha o whai tutu ni te mau whenge whake. Aia ko uhinga ko o kuia ki linen ke ta whakone lulu tai, ke ta whakone fly new, he ko ke unga ke o lewa e nau mix pe mo lulu tai ka leo ke troa whai kreliti ko pe anga whe hano. Nau e psope ko no repay pe ai mea ko ia ai inasi ko retirement fund kai ka pa telefon for the time being ke na mai na dole he nga o aki he mal e lutai ke na u ha na dole o te ke mai nge ai international leg e lava make ya te haki se ni te lava to kon matu ko ki pese te hongo fulo e mau me foi tikite ko to ape ka pau ke o mai ke lulu tai
ke tokoni ke to mesiki ko sili lahi ai o fainga mea pe ai te mau toki o go tui wa fa le u ka o tui te mau kum taimi we ai taimi u ka o ke fa ala noa pau o wa ye tu te ova e fly te ka au ha fai tu tu ni ke Ko tu ko ni ka pau te taki mahino ai ta fa aki ko ne lulu tai ko te ko ni ke mo foki ki fale ale he ke ka au ko mo foki en he se sin ko ia ki he patseti ki he kamata ko no tala no e patseti pe ko ngau pe a fale ale wa pe na ngahi ngau na dol ko mai ke mo foko fakakato ka dok fai se sin ko ke patseti ko tauni mo foko ni ko fe wike ua ke fa ma popo mai o ngau na pe clock mai me tau kosi antu na o slahi pe o ngau ke fa ma popo mai me tau kosi kana tuk ta fa kia ka ile ko ni e o vote of no confidence mai fil pura ai ko fa wike ua ke dele o me ko ya malolo le va tapuni le va a fare ale he e malolo he pekia pa te huma i te ai fa wike taha pe tu tapuni a fare ale tapuni a tahani ma ko o me pe to ki huma i le vai ai e wike fa o me o le ke patseti le patseti okay ko ai ko ne tu fo ko yang mahino bit ai ko mo foki a modol hinga ko tok tapu ni ko ki tala no ki ai me ko tok tapu ni fa le ale ko na mo le ma ta ko si o ha wai ko ya ko tok tapu ni i he i line ko me pe tok oscar pa fa vale pe fa le ale ai o tauni ko ngai me ko ni me mo press conference na fa ke ba kai fe ai tau ba kai ke sport ko pasifiki na tali ko he wafe tol taha ko tau ke ko si mahino ha tu ni me tau ke hoko tu pe ngai me ko ya pe ko ha ngai pe ko ngai me ai fe ma ke te ave ke fale ale ko he u me ko ni mo te ke pe ko ha te update me tau ta fa ko sport ko pasifiki nga ko ni he no na na fe hu i ma ta programa ko si kana ma ko fa ngamari ke ke te fe ko ya pe ko ha tu nga ko ai sport ko pasifiki ke wafe tol taha solo o tui na mo whanong ka ato abe sa miti. Ai whi hanua ki mo complain e ka kai he mea keke mea hui pe. Ka atoa ka wha keke o sevesi. Me whi whanonga ki he halapure a ngā ki ua fōki. Mea ka atoa ene au ke minimum standard. No foi funky motu, funky kolo. Mauanga vai. Koe whakaukau e motuan pana o sang pia o weis i kabinet. Ai mahu inga koe ke mau whakakaukau i whakalele. Koe mea ni o mau halai e kakai. Mantu koe ki toko si i pia o te vocal and support about it. Koe ki nā to whatonga e. Se te walu noa ke hiwa noa e kakai. Koe nau tōnga mo ui. Ki au, koe fu katoanga. Koe sipoti koe ke uinga ke pehe ke tauwhi ai sauposi ke pa tauwhi sipoti. Koe ngā weekend koe o mai u kore lau kilo ai o rugby league, rugby union ni. Ai ko sio koe me au to tonu ke investi ai sili ni. Kono develop e tare ni te tamaiki kono export ki muri. Koe fu langa katoanga koe ni ke ai koe ni ke koe te au hange ni koe whamatala koe ke kau consultant koe na mai mea sileria koe ke ai koe ke ipolo. O tange o sino pe ua o ku benefiti me koe ke ipolo koe ni iwa wau. Koe ke ipolo company me kau consultant ni. Pehe pe mo si o ke te uani ke ai hause si poti. Koe kau pai pape, pe mo kau contractor,
te nau benefit me ngani. Ko toenga kakai fonua. E mātu ko si poti ka te nau tā moua ki he ngahilanga kone te wa ke si poti. Mono ngai whamore. Kau ate whakaukau ko nisol. Ko e revi kone tau toa e se ni te taha po se ni te wha. Ko half a cent e transaction ko toa pe o liliu pa. Exchange rate. Ko me he aho ko na fotu ai o ke aho ni tana ki me revi ko whanoa miliona ko o speni he pure anga ia ai tolunima miliona mea ko ki toi pe 5 miliona ai ko kusio ko kia ko anga ko whakaukau ko paanga ni whanoa miliona ko ni ko paanga na to ton ke kakai one way or the other. O te eke na aku kore pe au I cabinet ke hanga moa he Ministry of Internal Affairs au na tohanga I sipoti. O mai ange e nau whakatonu hia hae huinga e tuko e mauanga vai ka tau ai e kātoanga sipoti. Hame e tuko e halampure anga ka tau ai e kātoanga sipoti. Hau tuko e tau transportation ni ka tau ai kātoanga. Aike na o mai ange ngai he kulahe u competing priority. Ki au ia ku hanga ko ulawa ki solo na hua ki whare area I he lau maari e mo ka veinga ke o hake fofonga ka kai o maalunga ngea e mau time whai pūtoni e mau sio kita whafoitu. E kona moane te utat koe konga I e lahi koe o hawhanua o nau hose si poti. Koe ngahi kontureki langa. E koe spoti koe na aike hose wa na whafofua ke whangia o miliona. Spoti ko na ai ko ke hose wa tahaiwa ko spoti ko ni mandu hiki ka to ko lo mo ngai me be mata ko anga fa wa manda la ko va milion ka fa e u me ko ni ka te o te whakakau ko ni ko u fo no ko na hose nga spoti ka wa fisi ka wa ha mo ka ya osi pe ko osi pe ko spoti pa ka ke to ya ha to me a ke ko ke Hokore ngai fu whare ia ko ngai fu swimming pool na langa kai ke toi lava ia maintain pa hoko I pe ai ko hirianga kulo he ko backward thinking en ka whaka wate whakauka ko niso ko hira na tau host ke mini game mini game he tahiwa walhiwa na langa I fu stating me kona koi atele na huinga fo no lau maari ke osi ko a sipoti pa hoko le facility ko ke teu e ka sipoti ke ka ko fu fare ko ia ko o hanga mai fo ki mala tapu ngai aho ko weekend di fai ko mau tapu ko fa no ko ka tonga kai ve me ka tonga mali me ka tonga pestei Ai te fita hol pepe sia ai ka pau ko ke na lava o ngawe au nga ke pehe ke tau hanga tu tau whanonga tu le maha fufu pe ka whiau hiki pe ka whiau I hawhahinga whiau basketball pe volleyball pe ka vea ke te whanonga ki te ai ko no he ko kau foke u town for pe ma tu ko kau contracta ia ma tu ko mai fonua ia ai ta mo e kakai ko kau pai pa e solo o si fone na upange akaunia na utori na u fe punaka ki holo I pe na utori no fa tu muri fa hinga kai pe ke ha te tu ya beta ko mateu teu e fonua he ko lawe ni ko na fo mai au e ta ho fe ta lak pemo mo e pare mi afisi mo de kau tele ke ko na mai ke forum na lau na pe Kane tuku mo ai fi host forum ai tonga kai tano nau hala. Ai so ko viu ia ko na monik. Au pina foi to whakau te tau lava fake tau reality. Kai ke lava fake reality. O mo mai be ka u fora we vai pa mangai I foreign dignitaries o si o tau palpare.
e ko whakakau ko si poti ku te ke whahtutu ne ki ai kakayanga pene ku viu ea ki ai e so. Ka ko inga foi ku o si aluta e pre anga tonga ia piti o o tali spoti ke whakahoko a hono whakahoko mai ki tonga wa fe tolu taha neongo ku ke lava pia ke kanser ka ko fe tu nga whakalao ka pa e alwa tonga ke nau te tafoki me ai ke kanseri o ku fe tu nga whakalao ku o swaha whakaukau ke e nai tahana ne whehu i mai heni pe ko spoti ko na whakamooni na e whamooni e hakulupu o ku na wasi mai ko kakai na toli tonga ko kulupu tonga pe ke whamooni pe kulupu te volo ko na hoko ngai spot. Oye, te talo mau e ke mai tole te ke o mai o mea koe ni. Ka koen ko talat. Mana tui ka pau na e tat ko ngai fotu ko ni ia. Ke whakaukau ke mea koe ni. Toke onse, toke wata iwa ko ke fumama me. Toi watu ko tonga toi piti toi tali be he organization. Mai no yo ko ya na principal na tolu. Ko ya mai no ha pa ngata ha yo ai foi contract pa tu ku yo ai o ku kai ke ya na fa hinga principal na to pa fa hinga standard. O ku na fe ma na to ke ka ko hinga ta pe ya ko i te ha fo no ke he te piti. Kona moni is a backward thinking. Ko tunga fa tau ia tau tau. Kau tuang kau tara no anga he foi ta fako ni. Foi ta fako ni ke tu hake a executive o alo fai tu ni. Faka more ke piti ke sipoti te ge na hanga na toria o vahei ha budget allocation pe o hake I fare area. E ko palo pare mai, ko palo pare mai he ksio. Ko mau inga foko ko fare area o mai ki ai ere o kakai en tosi ai u mea ko ini na ki awe na fa o mo ta fu po ha hunga na ke o mai he pureanga ki fare area o wa en au intentions ke na o piti ke o mai sipot he ko fu fa more la mo ai ai ki au o na tula ha so ko nga kai ke sintia he ko kuhinga ko a ku kampaure o ha mea fa fonua o mai ke entosi fare area kai lava ke ne mau support e fonua hala tata o even consulting afio e ko nga kai lava ke tolonga he na tau ko poinien e solo na to ton ke na wako hono canceli go he mea kosi ke ai ha fo tu ke tolonga ke wa speni no ai silini ta go na feo na tolo eva ki palau bo na o eva ki naulu o na whakakau ko poini ne kai ke whakakau e fonua mo kakai ke na o mai raki ma o entos ma o support pa na to go eva piti he ka pau ai ni go la ka pau mai o justification ni ka kono moni ke ha un po si o go lele mai pe hala o go spe me ni go timing ke tau ka to ngai fe ke tau la kilanga fo noa ke ngari tangata e ha o ka kai e mai ka kai tau fie tangata to aki ho ai mata lele mo fa tau fo noa e ke tau hanga tau pula I mo tau fuka I ta ve hala pe to ka lele e pe fa e hala pula ke nga ke lele ke u me lele pe tau fie ma mo fa e pula pe mo e fuka e ke au fu pe ko tau pitoia ka mahu inga ke na hanga fai mea ko ia kai ke ya we mo ko ka yo hanga I lo pe fe fa ka kabineti anga fe ho no hen tolo ka pau wa ha mea ke fo tu o pion he to ton leva ke na raksik approval of area endorsement of area consulting afio ko nga ke time go na utalia no lo to ta ai
lau te hau ha pure anga hoko o fetongi u mea ko ia ko pale ma hoko ko misunderstood ko structure ko ni studoni ko anga ipsio peka taha foki ko sportif ko ni ko waf tol taha ai ko ke mama o daimia ko ia mahalo ke la penga pure anga o to ku mai amu yang kapag kai ke lava ki time ko ni mo loto ai o fa no tu unike ka tu foki sportif fa be foki he ka kai ni ko kai ke fa mai sportif ki tonga na pesi ngai fu fare ngai fu swimming pool na tau me kau lo tonga ni o ke lava ma o ko ngai ko ta office sportif ko ke ma ha ta fu swimming pool ma o me be ke fai tonga ni me langa moha mala sport he ko ki te sai mala le te fai va ta ni ke sportif me ma o ia ngai fu sportif be ko ngai reason ko so ko la hena tala no ke kai ke ma ko to ni mo ua ko tu ko ke fala he tala no he mo ua pe ko se sportif o ma ha se ni pe ko ta mo ua pe ospeta mo ua e pure anga no fa ko sportif Io, pe pa wa he fa mo ya kakai. Sai na to ma swimming pool me ma wa ngai fu fa le go ya. Ai to ka ko ve hala pa ko ve to ma wa vai. Ko ve e transport ko me kakai. That's my whole point. Ka ko fa tu ni a to ta mo ma na ko to ta. Pe go wi ngai tau ka po ko sio me he su go e kakai. Ke lava he sipotia o ai mauanga vai ke ma ke lava he sipotia he kai ko sipoti ko host pe ko ka toanga sipoti ko sipotia ko pe hanga ko lau o ku lele bunga tuna menia una kore mai na tore sirini ke development sipoti la ma doktare de motoria ai kore mate matonga ke tolkilu para que con esto così ecco si potio fai beia ko hosi ko si potio ko tala no ata wai ko kato anga ia apa na ke fatonga ko spoti ko na to si pena to ko to lupe ko mau metali ko time ko na kai ke tau hosi si poti ka tau te tau ka si poti na ya tau ka si poti o mau tau metali ko la o metali ko la tahi so que uhinga I misplace ko priority. Kau tu mahalo mahino ai ka venga ko ni o spoti. Okay, kau ki o mo fangi fehu ko ni ke o pe ko nga ko tu mahako ka fu fehu la o ku o mai ko ni ni pena ni e ke mai to ta ko ni ni kore fehu ko ni pe ni tala mai ka ko ha uhinga ku o ko ko ke hanga o ate ni fehu ko ni ko fehu pe spoti. Ai ko ne fehu mai ko time ko na paremia a krisi po hiva ko toda ko ni ko so ne pailate ko fehu ko tengo na paremia a kris po hiva o be ne fehu na sai spoti ai pa ne o mai to ta ko I cantaria que ne fralere spoti ko ne fehu le va ko pe o ai ha te whakaukau ai pure anga lolotonga ko ni kapau o ku nautala no ke spoti ke te whaka foki mai I cantaria ki spoti. Io o wai ai moni ai pena na finga aki I kania mo I no ke afea ka u tu mate ki pena ai go ne sport council ke na hanga o to kanga I ka usi poti ko me afo ku mo ua I kania he ai te mokala mo ai te mokala ka to pa ko feinga to ke feinga mai ke ha to kon ma si poti o ke mo ikina ta ke ai te mokala ka to ai pe ya e ka pa u mokala ta ya ke
Mana nagu sio mai pea ikania ke spoti ke futa mau ba sio mai de frahela ya ke ni hawa na ke ta mau e ta fa ko spoti. Oia, o te au, o whapiko ia ke te ha. Ke whewene tahana e mai he taha koni po hila alahi. Ke ki whehu e tangi ka te koe na e pena kuaha o hao iloi. O ku kei asi mai pe i he social media hano hanga e he kau polisi o whamamahi e kakai. He daimu nao puke mai koe ke nao o puke whau nao tā pe ku lawea ni whai tā i mai. Pe o pe ku ke iloi ai mea koko pe he whaki he komisiona polisi pe ku pe mai pe ngata halo i kau polisi pe a osi ai pe ia. Io, ko o sprace kalto e mea koe ni ke mahali poti me. O hange whako u case koe naka u case toki i whataka ngai hake pe. Ko hoko. Ka koe mindset i motu a ia, he. O ko tūgone tai mini o smahino i tama police commissioner fo goe hao whitongi mai. Police commissioner koe ni. Ka ko whiwhia i peo iai ke hau ki whaoang ne hau malo. Ke address he koe amanaki koe ke whahue nau patseti. Pago slea peo ia ke kau. O mō whakaukau o mō ngai koe e kakai e whaingofua ke tari e ngahi i patseti koe ni tau whotu atu. O mahau inga ke hanga kau polisi o whakaukau te leye. Koe mindset i motu ai ni ena ke lere mai kau polisi. Mahal nau. Pa asile pe foki. Koe lere koe polisi akademi. Ane te tonu kene fiti mai kau polisi ke waweange. Hua tu, hua new plan. Kona mo ni o kulahi palpare mai hanga kisio. Pau ke whai ki whenunusi atu ia heni kai toki lawa ke ne vete ha palparema. E vete palparema ki tolonga. Angi peko kisio aku ia koe ni, ko umea peko ni ngahi isiu peko ni ko spasi mai ai. I he ea iwe koe si ni. Ukoi hange ko anga usi au o ko mahu inga ia le wau ke te sio ke umea ko i boi. Anga fe anga kaike o tau whakaukau ka peke u palpare maka ni maka polisi o te ranga hatu whai o loki te. Kono mo ni solo, kono mo ni o fiu pehana whakaukau i peko. He mindset ti, mahalo o kunau whakaukau koe ngau, koe nau polisi o kuie lewa mawhai ia. Kene he nau si au e ki keisi koe nei asi mai nei ai whanki klipi. E nau alo o ai ke masi koe ni nei. E koe masi koe ni mi tau ta fitu. Koe ne ko uanga koe usio. Mana hanga te masi o ngau e ke ai tau kei o kui ai moskis. Koe masi au nei oku taekwondo o folau e sport ko ne ta no ko masi o heso e pa ko ne finga ke ne puke mai masi ke o ai polisi ke o anga fa nga mari ke ne tukia ai ko nga ke na va ofi ke ne ai ko ne puke mai ke na va ofi ke o tukia he polisi kai ke ne hanga ya asal de polisi. Ako tayo mo na o hoko ai le me polisi ta o tofo o haki fo na o to o tau ai mata e polisi ta pai i sai tu oka
Toi la hange na palpare mai. Ka kia au ka pau na to o tau si waha lau mau hike tikite. O mai me pe ko je fe mau ke ha o ta keisin pe ke na o ke. Yanga ko kia. Kai mo ngai me e na o toki. Ko fulu ai he. Kai ko na mo ni o ko hange ko lau o ko lahi pe ngā ke fai. I'm trying to be more wise on no hentolo ai imagino ka te au e tunga au sia ko sio ko they may not have the bad intentions or evil intentions ma ko ngata anga pe e tunga whakaukau o whenga pe ke o hentolo whalere o mea koe ni he kono at the end ko safe and security e kakai e whanua o Paramount he ko tao e fusiaki o no mawhai. Na ko wakahiwa ki taha ngahi no spepa tonga he ongongo. Na e hangai e he CEO ko ia Tonga Development Bank o whakahalaki o whamatala o pehe ko no ko pesete taha pe pesete uha panke na e lahi pe no e gaha no mau pe he kautu maari e kakai maalunga mo e hafua na kai ke loko inasia i kakai e whanua. I he no ko ka kuna ufa ton pe ai whamatala he no ko ia ko e tari ai CEO ko Tonga Development Bank ai aku o mahino ke lere pe o ke lere no ko pe ko osi o iloki ai Bueno, dai fatto matare che hai dato tu che te agili di dopo. ko osi No, io, no fu ko ana va hai fu che preanga da famiglia na. I he whakarea ke ne whakaiwia e koutou tai, kau ngoe, moi kau lalama, I he foi perception go ia, he foi statement go ia, koe whakaukau e kakai, ki he kakai go ni masiwa. Ka koe taimo o ata e kakai masiwa e ke no, oku o se no ia. Pero mene ta, ka hanga whamatara e mahuinga go ni pe, tai. Nei ki reka, nei tau kawe he lo tongo samiti. Wa no ki o he fini po kone ki foha. Nei o wako pailate mos. Ka koe ne alot koe ke kore no pesete taha. Ke ne ave ne tahi ne ke po kone tamsi ke ako. Koe ki te no ia. Ka koe nsolo. Koe fo tutu fo ke pange ke informal ke formal sector. Hala ke nau konsita ka iaha whahinga pāfue ia ke informal sector. Koe hange koe ni. Koe mea ua le lahi i mea koe i ngahi noa pange. Uraki waha nau mea malu. Ua o ku pau e mea koe repayment. Aia koe taha koe ngau e tau wahane ngau e tuu mako. Pau e ne weekly salary, koe ne fortnightly salary, ke titaki mea e no. O nau tolu ia ku pesete maalunga koe ke award ke no. Ko informal sector, tau pego a tama kuku pe. Ko ne uku e tok whakamakatunga pe he sai e tahi mo te kovi e tahi. Ai koe ke consistent ia. Ko e tama ngou e meta tau pe, e tok whangatunga pe he sai ngou e poka kovi ngou e. Lalanga meta tau pe. Ai koe whainga sector ai informal ayanga e nau sai. Pako nau tolu ia si au pita mea malu ia. Tai taha ke ai koe klasiko ia koe nau operate informal sector. Ai koe kau tae ngau e kau nau o ki tahi o ki uta. Koe aha nau ki lala. Ai ko nau tolu ia o kai ke lahi pai whahinga e koe kaha nau api nau tolu. Ko ngā api lesi sita. Pea ke pe ko ha mea lere ke malu ia. Ko ngā tau tano mea malu.
ko time bo na e kai ke ma pe ya no ka o te be na to luia o time bo e kai pe fe ne uri pe me ni pe a fe ne ta o kai ko ga ha no ka o te be sai in the essence pero in totality o hui kai ke ngofua ai ka ngowe ia me ka la nga me ka to kai e hui kai ke sai da o me malui pa kai ke sai da uri pe me ni ka ko hai ko hairi me tamasi go e pure anga o ku uai ne me malui pa wai mo sai mo ne uri pe me ni pa ngofua no awoti o e ka ngowe la lahi go kava la lahi o hina la lahi na to rio pawe na me malui pa pawe no o kalasi o alu go ya no pe ko no moni o na ya tange na utali pe to ko mai risi me panke ai ko me ni ke mau fa ki ai mau to rio i media wange pe nya go ai go ki pura mo to ai no te ai go no ki press conference malahe lo tonga una itua ana mo tali pe mo to rio o mai pe information ya go ni when mau be ai formatar ati tai wa information ya go ki fare area o ha o ya go public materials ya when wo pe mai o mai mo fa vai na tali pe o mai pe re koti ke na hane o fehu i mai he me ko he no ko panke pe lava ke na ma pe information me te account he banke o record le rei panau tali e te no ke fai ngo fua ngai fe inga tuka kakai ke ai no o me go make sense pe ya o tu i pe ka pa wa ta u le ko te rei ka ko re kula customer wa nga pe ne no nei koi ko di mahalo o ku mahino mo ta fa ki ko ya ko ki he no ko ne tu fo ko ni ko ta ki fa os mai mo ke ta fa ko ni ko mahina ne ua ko na fa no press conference ko mahina ne ua ho mo i he pure anga i he kabineti ku fe anga ho wakai ki ho mo nga we ko nga he ko ne tu fo ko ni o ku ko o we foi mariu ko ni foi liu ko ni le riu mai mo tolu me ta fa ko na mo yai no fa anga e pure anga mo no wakai i sivi e na nga we ko mo hu ko ni fa le mo ni te mo i he te pile mai mo to ka minister ka no fa tu le ni na na o i he ta fa ko i he o ke fa fa tongi ko mo tolu ka ko imagina u ko ni ho mo i loto o ku fe anga ai tu ko ia a wakai ki nga we fa lu fu pe mo le tu ko ki ta uni oye foi scenario mali porque ni eso que hok me pe ya tale ta wili me wa no fulu que lo toma pe le foi te mi ma furi te pile ma furi te pile o se foi te tau pe go ya ore va con tamago tangu tan me fai go ko me ne mali e ko ma mai mo to ko ni o fa matala mai na nga o ko nai fai o ai ko na to ko te na fa nga i mai e mau ha ai ko ma mai mo to le disclose ka to me na me ko nai fai me ko mate ko pa che ni ana to ba nga no fa more hange go ni ai mo ai ko ma hua ta ma to lu ya ko panga fo lau na va ko fo lau ko ai pure anga ko 5.5 million ma hua mo ma to ko ni sanuari ko fa ma bo ma ko rak ma hina no os ni ma po ni o panga fo lau 5.2 million ai ko sia ai ko anga ni ko me ngo ma dia te mau bet ko fo lau ko ai te nau whanga i mai nau ngau e nei whai. Mahari e kisi o ringe. I hei gen kukoi taimini ka kou. Amana kere i beo ya kiksi. Ka ufo kai mea kon kou tui au kai sole.
o mai e isi o tano e wante pile e mama e ku pe ku kovi pe ku sai o mai be tau tano e ko lahange tau tano ko lahange ko mai no po pa ngo fu nga nga po mai na ua ko ni kia u ya me tafaki e ke ai ko hinga pe lahange la ya ko lahange fra ma po e lahange fra ma po mai u me ake e ke te ilo ko fe hawe foi administration ko o ngata I fe po te kamata ki tai fe oku paku lahi mo u fai putu ni lahi complain lahi u mea o mai ke solo ai ko amana ki pe mahana to ha foi mahina ta oku to o ate ngai pe kloka ko ka maula brand forward he ku asile vo oku hu mai mai budget fo kamata tana ki mai u pacheti mo complet preni e taimi ai ku na ki fa tala no au ke se fale alea he wikosi e weekend osko ne pataha con fai mai gene ka minista pa ai pasiki o fata no go si o to ton ke te faha ki e ki visita fale alea composition fale alea mo fonga mo fili ko anko ko ngoi ko u prepare mo na o mai he samiti o mahino mai o ku leki au pito leki ai oversight leki hono monitor ke whakapapau I koe mea go palani koe mea ko whai leki au pito fa component pa ko hanga e au e tuku aki koe ui koe kau minista hanga tuku aki kau minista koe ke lava he kau minista o whai fui whatongia ke nau hanga whakapapau o koe mea koe no ko mai koe palani o whakahoko ai ko sio ko whatongia ko no foko savea I koe he kui he taimiti ko whatongia o hai ke ne hanga whai fui oversight koe ko whama bopo ado mate ke minista sai I taimo tau tano are wai ke minista na ko hanga rewa whehu ia pe ko hae uhinga o ku hawai a minista tau be hau whakafofonga whare area nei kai ke o kai ia ani whainga tau kei kai whakatau hos ke hau o minista wheu ia I motivi pe ko hae rewa uhinga o mautara noa ke mea koe nisol ai mahino ko koe lahi whai hala korap pe peheni lewa whakatala noa na ukusaya ngai pe ke hau hata e ako kai whai toton ko tali na whai ga isol ko tai ako in itself ko tai whai toton ke whakakau ke takatakai hau a halobe ke hau I whare area ke hoko koe taki ki au ke psio neongo mea ko tai ako in itself ko tai whai toton he ka tau pe sai ke ako pe ke whai toton ke ako psio o kai ke ton ke toi ova ai portfolio iha minista he taha o ton ke minista e taha ke portfolio taha kai lava mau hano taimi kene oversight ko inga te in te au tu neanga watch he koe tau ngā ue koe nei kai pe ke supervise kai pe ke hataha ke nanga supervise me o lunga ke a ua ki lalo matui tui ai corruption ia bribery ko ka do me go matui tui au pita pe fainga ta au pe ke kau tanu hala ke kau tanu hala tau whakakau tato ko ki tunga pe ko supervisor pe tanu hala
ke ya ube ke palpare mape ai ko sio o mau inga ia anga whakau pe moving forward ke portfolio pe ta ki tota ka ne lava whaileri ke ua toi hoko mea koe ni suka talu ni whanau ni manoa mea ta tau pe ai la unga pe kakai la unga pe os koe sa miti i longai ai koe wheu i solo o tau kai ke tau mao e poto wheunga kai ke tau mao fasilini wheunga o kuhinga i whehanua ki holo koe ni ikai tau mao pe ta poke ni a solo ke mea koe nau whehui ai au ia e ko ala ki he wharehopo koe moa koe ki ha bathroom ia ke kau hoko ko whehui koe ai e ni koe ki ha se niti me ni tau wale tau to he langa i bathroom ai e foki ka toa pe o e mea koe ko sio koe aku ai mahui nga koe whatou tau kawe i whare area ke hanga he kau whare area mahi noi koe nau whatongia o ngahi whatongia whase wāniti ko ngahi tuunga whase wāniti koe ka tuunga whahou eiki koe ka tuunga whaka mā futa ngahi mea behe ai a koe o lewa until and unless kuliriu e mindset koe kai ke utai si ai te lava liriu ai iola koe ni ai koe hanga peu ki observation e osioni foi mahina ua pa ko time mau pe ko fetaula ka mo prince kala ni mo kau minister ke mo kau fa pa le ko vai fa kau e sio ko ton ke alai ni ton ke alai ni ai o ke e pe he ko tau patset ko ta uni Madina ta fatala no foki o ku o tonu ke o mai patseti ta mai hivangia miliona ko e wano miliona fe ma upotunga ko na ange na ufia ko nga ke o ku malama he me ko ni ke mesi pe ia ke fai ai fa matala ko ia ke makatu unga i hono hiki patseti ko mono tu hifo patseti potunga ko pe o ku mo fenga ke ngawe ko ia ke mo lava fai he patseti ta uni pe o ku mahalo o se taoni maha patseti hoko ke mo ihe pure anga te mo lava reva fai pale refo i fatongia ko ia. I'm attempting ke fai mea ko ia. E mana tu ko mahu mai matol ko si te wange patseti ia. He CEO level ki lan, Koi. I anga mahe ni be ia. O e na wahu whafoki au katoa e patseti he mal ko ke nau. To e whalerei mai whakatatau ki ha palani whakatau. Ke whakamakatung mo whakatonu hia ia ki. Ai sirini o kore. E se kono moni pa ku. Toi maaria ke mea koe ni. Hau e ka solo ka pana tui na wanga tua ki whoka. Patseti wai mea koe whakamomoho. Koe whakamomoho pa peheni lewa wanga whakatonu ia i koe whakamomoho. Koe patseti koe wafe woa. Wai foi line ai te mea koe whamano ki he new furniture. Koe patseti koe wafe watolu to ia pe moi whamano new furniture. Wafe whamano new furniture. Wafe wanima whamano new furniture. Pepe koe computer, koe tolumano new computers. Koe tau hoko tolumano new computer. Na nofa oia whakaukau. Mandu koe patseti o whafui tau taha mai begi. I whaiarea. Hanga oia tānaki mai ngahi tau hoko koe. E nima. O hanga whatonga e whai pēte ni koe ni oktoto o mai pe whai. Pa ui pe whakau koe whakamomoho. He kohono uhinga he ukai ke ngari poto ia. Ke new furniture. O wā ngai kau tai musirana new furniture tau ko tau pe. Ke osme tau pa i ke ate ngai furniture ko kai. O uhinga lere ka uia e nu tolo moe tissue paper moe he ko nga ko me consume ia os
to yo mai pe mu to lo tau e la he tau koe ke kai e kau tama te afi e o mai pe mo pe patatau ke puri nei na o mea he tau koe mahu hinga le le kau ko new computer mo new finish e tau go toa. Ka marie dia wala wa mai mau mai put nga we mai to le ko sto he pare pa nga ya ko ke te a me pe ako ko ta we dia na to ai ke to fa ta wa ta mai ko ma put nga we ta mai kon ko tu mai ta pa che tie me pare pa o va ai ga ngai bo fe wa te mo ai ko new furniture ai be mo new computer mo new equipment ni ko ta ko masi o le wa ka tu ngi na dol ko fa mo wa na ta ko ga ai mahal tok fa to nga ya ke me ga ka wa e wa manaki te maulawa tala no ai lelei ai me ko patset pe hange ko ni sai pe ka ja we me ko no kat mai ko ni o wa ke ka commissioner mo mai ange ai patseti ke maulawa tiriva pe sai ho mo tiuti ke fonua he ko tau ko ta ko na u tali ko o mau pe mau tole me ko ta ko to pe tu mai pe he o ngau pa nga tu mai na patseti mai na palani o pe e malama fe ta pe ko mo palani ko fu me ale to o tu ko fu me ale mo no ma nga pa ta mai na do o ku fu masa to o te po wila ia ke to ai mo fa mo le ko to mo ka poreita kai o pe to nga me ale ma fi ke mo nga ai ko kati ko patseti ko no kati ko patseti ai ko foi working vehicle no o tu ko pot ngawe kapa mai ka to e kong ko mo no fa mo le ko ya e lava le te na la le va o transform pot ngawe me foi stage ura ki ke stage wa kata mai le na to le fu ma fa patseti to o te o ka wa e u ko ke to ba to o mo e pu hawila ba na e ki mo dol ke hoko pe ko vehicle o ya wa me fe e ko tarange o te ton ke alo tala no ta pe ka pa ko vehicle ko atu ko pasia ana pe mai ai pe ki ka te mola te mola pa ga ko ina ka pe it's a working vehicle o ko ko ngai pasi ko ngai Koi. He ko tui mahalo e piwen ku mahino pito ai whakaukau kunu tātala no. Ka kua wholo e ose tā taimi. Ka te ka pau kua hamea ke loto ke whakakato ke tā polokalama. Ka tā toki wakai he wika hau. I he leare ko homo whare area tā toki wakai ai he hoko atu ai. Ia tol koe ki mea pēna u whatongai. E whainga ko nau tohi mai inbox mai nau ngai mea whe mau. Waka iau lawa respond ia ige nau whakamanatu mai pē. Koe ko hui ngai koe iau tu toka ngaki e nau mea whe mau fulahi pē ngā oe. Ka ku ka toki hoko i pē hu ka hau solo. O ka wangosia. Malo pita hoku whamalo lahi tika te koe he tuku ho taimi. Nea lahi ngā oe ke lava o ke i whahoko pē polokalaman. Tala noa pē moe kakai o kunau mamata mai ki tau polokalama. O whaatu pipen pē moe tala manua te ngā oe ki tongana. Ka pai solo. Kai ngā whamalo atika te ki mautolu i he lava koi ha mo ngahi polokalama. Lava koi a mo mamata mai ki tau polokalama e whiawhin. O ilo kei lahi apito pē ngai whihui o ku mo whihui mai. Me ni tō mui ho whihui mai ngai isiu ku ma o se mamahe me hui isiu ko ia. Ka koe ngā pē ku whaiwhinga ke ko hape isiu ko tau talano ai pe tau lere ko tau hiki pē. Tau hiki kai ko tō mui pē ai pe toki mai pē ho whihui. Ange ka uwhihui ko ni ko watu he aho ni. Ko e me ka uwhihui ia nai o mahe ni iho kore mai ke whia mao apito whihui ko ia ke awe. Ka ku whamalo atu homo kau mahi polokalama. Whamalo lahi atu ki he ni iho ku
o ku ke fia ko ngā ko ke lava o whahoko polo kalama ko e bēni i kuna tala mai ke teo ko ngā ke o ku fu ongosia e minister ko ngā ku hopulahi ngā ue ke ki whawaha to e polo kalama ka ku ke teo ku omo kei pe ko hape ai mea koe e au ki ai he ko ngā ko whangongo pe koe kia ha time pau e ave ki ai ko e whangongo pe pana si whahape ki ai ko e ka o atu pe ngā taimi o ku kaiki ki tau e lama ko ngā ka lahi ai ngā wepe a mo hela ia koe ke te tau mate ka tau ki skip ha wiki ta tau toki lere he wiki hoa mai ka ko ngā koe ki ke lama ai he ko ngā koe o ku toko lahi ho mo tohi mo tolu ki ai ko eke polo kalama pe ku te whitu takme pe ko ngā mawhinga pe kaku sai pe ko ngā he ko tui o ku ko laumari le rei pe minister ke whakahoko polo kalama neonga ko hae lahi ngā ue kune whai o ne tamai ka au ka peke loto ke li aki e polo kalama ko ngā ko ki mo tolu ko mo mui mai e polo kalama ke mo mau e information ko ia koe ni iho kuna u whawhitu taki mai o whahama ke teau ke u whatoka ngai o ko i ka ke ngofua ke toi hoko ate ma polo kalama he ku os hoko piven pikala ko e minister pe ko donu ke fa ke malu I ta fa ki ko ia ko nga he ku donu ke tok tatai ta be na wasi mai pe ku tola he pito ku mo to hi mai I uhinga le pe ia ko ko uhinga da ko na fa nga ko na ko konga be na po ko ke na loto ke hoko fa nga fatu dama ke o wesia nga o e minister pe ku kana o fa hok pe kana to na polo kalama mo e tokon paremia pe na ni whakahoko mai ko stari pe he kabineti ka time ko time mfoki o ku kapate mo mea ko o mai he office paremia ia ai requirement ka mautol o fai polo kalama ko pau ke mau muy ma tol ki ai ko he ke mau talano ngai me pe ko na o mai ke mau muy ki ai pe toki lava lewa ke te polo kalama moha minister o tata we pe ia pe ko polo kalama time ke anga ko ma polo kalama ko ne fat fonua ko o mai pe ia ton pare mea o ko stari ka pneti ke na o me mai ke nga social media ko nga ka fetu e gulahia ka kai fonua ke a o to information o ko ilo pe os mea pe e ka minister ai mea ke na ngatai ko nga ku tapu ki fa hatala no ke ai o ko si fa mama fa I be kabineti ke na ngatai pe mo nga himia ke hokot ke talana neongo pe o ko mo ilo fo ko minister polisi ku o mo wanga maheni pe ai o ku ka ke nga we filter ia ke o ku feinga la ya pito e minister ke fai filter ko ia ka ko hanga ka lau ko o hinga pe ku mau feinga mo madol ke whakala la hola u whetu ko ia ko o mai he kabineti e ka ke ngofua ha o kia ko ngā ko le lei whakaloku fua pa mai malu ko e whonua o koe ngahi mea koe ki to tonu ke na o atu kia e mau whehui pe ku mau whenga pe ke mau mui kia ko ngā ka kei lava hoko a te tau ngai prokalama pe I hene pe o ku whamalo a teka te motol whamalo atu ke ni na o wale pe I he weekend ku na fetu taki mai ko na tokon whapaanga mai I he programa fat fonua fo o nga I he nga mea ki lele pe mo Vipon Media pe neongo koe ke moloto ke whahaha mohingoa ka ko nga ko whatongia ke whamalo atu ka modol whamalo lahi atu koe nga koe lawa ke mo o mai ki tokon whapaanga ko ia koe nga ke lawa o tokoni mai ke tau ngā we ke ne hoko atu e time ta tau pe o ku loto ke whamalo ia nga he kautaha ko ia o ku nau ke whahoko ko ia a hono sponsor mai ko ia ai Vipon Media tata te fito ki he finance ko ni Starek Tupo South Pacific Loans o ku whamalo lahi atu ke te koe Starek Tupo pe mo kau ngā we thank you so much South Pacific Loans appreciate your financial contribution for Vipon Media and if you need loans if you need some financial to help your family this is the number 0800 88 98 88
talk to Stalik Tupo. Ko whaiwhikau Stalik Tupo fok, I he whika noa walungeau ko ni, teke tātu peko ki ai, mo ilo I ko o ku ngawe whamisnare a Stalik Tupo, whaiwhikau. Peko whea whetui mamane kui ai, tene tāri mai beia ho telefoni, tene hanga beia o go from mo ko ho no minute pe fia. Peko ne mau bena koe akune o mai e ia umea koe ake ofisi, Wai pe whanau tau ngai o nau ngawe ai, ke nau toko ni atu ke te koe, ke lava hofia mau, koe kautaha finance eni, o nau toko ni lahi apito, ki ho tau kainga Pasifiki, mo ho tau kainga Tonga, na ai South Pacific Loans. Koe kautaha hanoa koe, nau toko ni e tau ngai Polokalama, o ki lope koe, kautaha koe ai Page Facing Store, tau whare koloa wala, ko tui I he weekend, whamalo lahi atu ki a teki mautolo ko tobe, na mo wafea ai Page Facing Store, I loto nuk alofa, fika hiwa, koi Whatawhiri Road, ko tui ko ahoni, ko ahapisi lahi apito eni whare koloa, I he whakatau ko tobe, ko mo whai ai, kulawa ke tokoni, ki he tau ngahi, Polokalama koi ku atu, ai Page Facing Store, ko uta fo ou, ko stu uta atu ki tongana, toni mo whiri ai, o ku teu ke whaheka atu mata uta ko ia ki he, whakame, whakame, te teo ke alatu moia, ke te announce it. Pe konga hi wala ko he uta fōu, te ke toki au peke Page Facing pa ke mamata kai, ko huke nau Facebooka, Page Facing NZ, huke ai o sio ai ki ngahi tua ki unau whai ai, o ku oatu ai ai ngahi update atu ai ngahi wala, ko toa pe te ke whanonga pe ko ia mo ai ko o wahiwa eni o maasi, ke whanonga mo wala aho wahiwa maasi, ko ngā te ke alupe mo style ko o taimi. Ka ke ngā tai ka koe tau wharekosi ulu, e he whika hiwa pe o Whatawhiri Road, te ke lawa o whanonga ati ki ai. Koe kiripa mo nau ko toa pe na kau mo he aluatu he uta, whaafono aki ke mauhena ngahi original ko toa pe I he papelis, pia mo wall, o ke ai pia mo klasi taha tolu, ke kangai klasi iloa ia, o ku whemos apito I Morini, pia ku oatu mono ngahi latest ko ngai klasi ko ia, ke tori mo whiri ai ko works ko hafu, au ke wari ulu, au ku, ke mau ke whamata madarere o ulu ko ngai wari ulu ai, uli pe koe lanu dark brown, pe koe hafu ai ngai wari ko ia, o ku whadawat ma mea wari ulu ko ia, ngai nau ko toa ko ia, original ma hua tu ia me Nuslani, ke ngahi nau ia he kai ke wesi ai ho ulu, ke lawa o ngawe aki ihe, tau kataka Francis Tickets, I loto nuku alofa o ku mau atu ai ngahi nau. Ko ia pia mo ki mo tolu ku mo lawa hei focus ulu ko patonga I pe, mahalo ko e whiawhini ko e whiawhi night ia mau tok tāpune tuene wharekosi, iai ka te ke lawa o ngawe ake tau wharekosi, ke tokoni ke te ki tau tolu. He ngahi Polokalama ko ia o ku atu meheni, ka ke ngā tai ku heni pe fok, pia mo e wharekosi ulu ko ia, o Francis Tickets he maa ko ia I Nusilani tu I Orewa. Ka koe konga inu ko loto ke o atu ke mau iloi. Ka koe ai hao mari. Ka koe ai hao Polokalama hao mari, hao family I Okalanini. O ku ke teu ko ke whae mari, koe toko taha ko ni tahalo Antoni. Ko ma osi whalahi ne service, ke ne lava o whanonga atu o kosi ulu ko ia ai, kauta o kofu. Tamai tangata ko nau tau kofu crewmates. Aia o ku ngau aki foke ke o atu pia koe ngau ia ko amanaki o ku ne lava ke ni kamata lewa whahoko. Koe ni hanga o whanonga atu whee hotere ku mau iai, alo atu kia hifo I time te mo area ki ai o toki kosi pe ulu koe kau crewmate. Koe ngā ke teu ke aha koe whai koe ai mari me mea. Koe service ia o ku tāna ki atu ke nao service koe whai pa mea I he wharekosi. Ta tau pe pako whee tuu, ko ho of fetu tak me be fika telefoni ko na wasi atu screen no hiva whaafitu ni matolo nima pe no wataha no valvalu wafitu hiva tahavalu ko fetu tak pe ai na lava tu leva o fai service ko ia ko service ho no ko loto ke hanga o atkati mo ton ko live stream ko mo fa ho ko ke fai be ka ko nga ko time o ko mau fai service ko fai ta ko lai anta pe mono hiki video
hiki video ke mau hawhainga quality o 4K, mea koe pa mau toki hanga rewa edit o atu rewa ha programa mari, mau lava lelei pia whahoko, service koe ni, quality lelei au pito hiki video, pia pehe foki ki he whaitala i anta, koe ngā service ke hea e ua, o tānaki mai ke tau ngā ue kok whai, te ka labe whetu taki mai, ka pau koe hau kātoa ngā graduation, birthday, pe koe mari, te maulawa o tānaki. Me whi service e ua koe ki ai, tolo agrewe whi service koe na o whahoko koe me wharekosi, koe ne lava atu ke whetu ko mo i ai, ke kosi ulu koe ai whanau tangata koe ia te nau, to kofu koe i hai mari, amana koe ke whahe aho e taha, te ne lava ia o whahoko he whia whini, koe pongpongi. Koe service ia ko loto ke wanga o atu, ke mo wakai ki ai, koe whai tā pia mo e hiki video, o ku lava bea ke mao, whetu taka mai beke noa ua taha, ua noa nima, noa ono noa fitu, pe te fia ki utari atu, koe telefoni bea aku, koe ngā ke toki tala noa ki ai, i he on service mawa he ua koe, ku mao fia ke mao whahoko ia, i he tauni. Koe tau maka whamanatu koe ia, i Monumental, i Queensland, Australia, ko tesi ku ai, te ke lava whetu taki kia tesi, he noa wha, ua noa fitu. Ua noa hewa fitu, whanima whātaha. Ko tiko ngai fumaka kona ko store tesi i Brisbane, maka whao, teke whao kai peke ake maka whao for whamoni, te mola peo tala noa ke price, quality, tene lawa o toko net ka tiki moto. Une whai pe whong me live stream, pe ne whahoko pepe me tāwhalani, ngai kote koe ngai seasi, mai hafua ngai mea koe ate ke lawa. Mau katoa pe whiwhika te whone taha koe na, aki hao whetu taki. Ki Londres i Australia koe sisi ia te au kune whahoko ngāwe koe ape me Australia. Even kau ke whia mao hao live stream ki te au ke whahoko i Australia ko tui it makes sense ange hao whetu taka tesi ke ne whaiwhi ngāwe koe i Australia koe ngā he kulotonga iai ha aku toi whei ngā tu mei heni pakapau ku ke whia mao pe koe ke ufola wat ki Australia whai ngāwe koe hange koe nā ku whahoko i he ngahi live stream koe na whakauko ki Australia na. Peke whitu tak me pikoe ka tā noa pitake taimi koe ia, e ku kai ke mama o pēat pik malawa puna pēat, o spikoa whoki mai. Ka kai koe lava ia tau ngahi tu aki koe ia ki ahoni, pēa mai polokalama koe ia ku lava ke o atu, whakataha pēa moe ngahi protaki mga hafua ngahi mea ku lava ke tukot ke te motole ahoni, mo maua ha weekend lelei, pa ma sapat lelei a pongpong, tau toki whilongo aki i he wiki ka hau.